Вчера, 13 маja, na 19 hodin u Horodském muzeju u Verbaše otvorena vistava robotoh umetnikoh Ateljeja 05. Členi Ateljeja 05, Silvester i Serafina Makaj iz Uskocura, kotri viloželi i svojo maljunki. Na 19 hodin i 30 minuti predstaveloše Kulturno-prosvitne društvo Karpati. Slavka Tamaš pripovedala o istoriji Rusnacoh. Zdohadla na 1746 roke, da skeljo ruski familiji naseljeli do Verbasu. 1860 roku na tak volanim brehu kolo Veljkoho Bačkoho kanalu žili 82 ruski familiji. Špivačka grupa i orkester Kulturno-prosvitnog društva Karpati publikiše predstaveli z ruskima špivankami. Nješkaše od 19 hodin predstavlja Ukrajinci, najutre Mađare. U programi pod 19. maj predstaviše i osnovna muzična škola, budzi i promocija knjiški Svadzebni običaj Serbog u Vojvodini Dušanki Marković, a dramski studio gimnaziji z ozdramskima sličkami predstavi priseljovanje Serbog do Verbasu.